sponzorima što ste nam omogućili ovaj event, ove mečeve, da se svi družimo ovaj vikend. Hvala cijeloj organizaciji, stvarno nije jednostavno. Ja prvi put vidim organizaciju turnira s te strane. I to je to s moje strane. Želim vam svima ugodnu večer i dobar tek. Jako mi je drago što sam imala vas priliku ugostiti sve i nadam se da će biti opet prilike da budemo svi zajedno, svi Hrvati, svi najbolji tenisači, sportaši i hvala vam još jednom. Ja bih ovom prigodom taj popis onih kojima trebamo zahvaliti bitno proširio. Pogledajte samo volontere na terenu koji su svojih pomoći i ovaj bitno bilo. Sve naše uzvanike, sponzore drage, a i sve vas goste, a i sve poklonike tenisa širom Hrvatske koji su konačno dočekali ponovno jedan teniski event, ovaj puta u Osijeku. Ponosno kažem, tenis se vratio nakon COVID-a baš u Osijeku. Hvala vam lijepo još jedan puta. Nadam se da ste svi uživali u našem gostoprimstvu i u blagodatima Osječko-baranjske županije. I do jedne sljedeće prigode, mi smo puni ideja, projekata. Nadam se da ćemo vas ponovno ugostiti. Hvala vam.